Ni Ubwino TV Rwanda bakunzi ba PL Football Club mumeze mute neza ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho mudukurikira muherereye abari hano imbere mu gihugu abari hanze y'igihugu mwese turabatahije tunabahereza ikaze ku Ubwino tuzanye kano kanya. Reka mbanze mbasabe ati mukande subscribe hanyuma tuzamure channel yacu amakuru yo nzajya nyabazanira ku gihe. Bakunzi ba PL Football Club mwari muri ahariko okay. Ubwino nzanye rero mbukuye ahantu hizewe cyane, hari amakuru menshi cyane arimo agenda avugwa muri APR Football Club ngo umutoza ashobora kwirukanwa. Ese umutoza uri murifuzwa ni uwuhe? Ese ibigwi bye ni ibihe? Anyuze mu yahe ma ekipe? Ese umutoza Adarikonovic we byifashe bite? Ese aramutse yirukanwe yahabwa amafaranga angana iki? Ese contract yiwe irimo izihe ngingo? Ni ibihe bigeze bashyizemo ubwo yasinyaga kontara? Byose ni mahangaha muri iki kiganiro ku Bwino TV Rwanda. Kanda rwose subscribe tubane neza, icyo usabwa ni ukucyumva kuva gitangiye kugera kirangiye, hanyuma usobanukirwe uko ibintu ubyifashe mu by'ukuri. Reka dukwakwanye APR Football Club murabizi neza ko ariko mbere ko nangira ndaza kuvuga ibigwi by'umutoza n'umutoza uri kwifuzwa uwo ari we ku mpera z'ikiganiro. Ubwo birasaba kugira ngo ucyumve neza numva akantu ku kandi, buri kantu ku kandi, we nuza kumva igice hari byinshi cyane uraza kuba udatwaye. Uyu munyaserbia Adarikonovic murabizi neza ko yazanywe muri APR Football Club, cyangwa se yaje muri APR Football Club nyuma y'uko hari yifujwe abatoza bagiye batandukanye, harimo umunyespagne Alex Lopez watozaga ikipe ya hara mu gihugu cya Mauritania, ni ikipe izwi cyane. Rero ubu no mutoza byaranze, twari twitezwe ko amakuru menshi cyane rwose arimo amuzana muri APR Football Club, badera mu rushi bose bazana muri APR Football Club. Final ariko tuza kubona ikipe ya APR Football Club uwitwa Adarikonovic ni wuje mu by'ukuri, kandi ntabwo yarigeze avugwa cyane, nta mahirwe menshi cyane bamuhaga, ariko yaraje. Turebye ku bigwi tubona umutoza mu by'ukuri APR FC bigendanye n'ingingo cyangwa se n'ibyo yifuzaga byose, ivuga iti turashaka kugera mu matsinda, niyo ntego yacu, abakinnyi twarabaguze, dukeneye umutoza mu by'ukuri ushobora kuba yarageze muri ayo matsinda kugira ngo aze agire byinshi cyane atanga. Ubwo rero ikintu cyaje kubaho nuko umutoza yaje kuza, umutoza araza, tubona atoje match za mbere zigiye zitandukanye, tubona agiye muri Mapinduzi Cup, ni muri Sekafa Plutôt, kuko Mapinduzi yagiwemo na Seriforoje, ni muri Sekafa Plutôt rwose. Tubona umutoza arakwakwanyije, aratsinze match ya mbere yakinnye na Police Football Club muri Stade Amahoro, tubona ibintu bigenze neza cyane, arakubise 1-0. hanyuma turavuga ngo umutoza ahubwo n'uyu nguyu, umutoza wa PRFC yari ikeneye n'uyu nguyu. Ariko no mutoza twagiye dutungurwa nyuma tubona umutoza agiye afata ibyemezo, tukabona n'umutoza uri gukinisha abadefanseri bagera kuri 5, gushyizamo n'umukaseri. nawe uribaza ukuntu ibintu byari bimeze, benshi batangira kugenda bamwibaza. Ariko mbere yaho hari amagambo yari yatangaje avuga ati abakinnyi ntibari ku rwego, abakinnyi mwaguze ntabwo bari ku rwego, aba bacidebere, aba ba Godino Dibo, mbese abantu benshi bakomeza kugenda bamwibaza. Ariko mu by'ukuri tubona muri Sekafa ageze finali, akuyemo za Al Hilal, turavuga ati mu by'ukuri kuri finali Red Arrows iramukubita, ariko imutsinda kuri za penalite. turavuga ngo ni kuri penalite, nta kure atagize. Uyu mutoza ni umuhanga mu by'ukuri. Uyu mutoza rero benshi bagomba kugenda bamuha amanota bavuga ati aracyabirimo neza. Uyu mutoza muri shampiyona araje, shampiyona benshi cyane banatebyaga, niba ari ugutebya no babonaga nyine abakinnyi ukuntu bari kwitwara. Wabonaga abakinnyi abakinnyi bagiye batandukanye nka Dawuda ukuntu arimo aritwara, Muhammadu Lamine Ba nawe agenda yitwara neza cyane, Soane yazamo nabo ukabona ko hari impinduka zijemo mu kibuga. turavuga tuti APR FC mu by'ukuri muri shampiyona izahagarikwa nande? Ninde uzayihagarika mu by'ukuri? Izicwa nande? nyuma y'uko yari ifite za kanyarwanda nyinshi cyane itwara shampiyona ikubita amakipe, ubu bwo none yashoye arenga miliyari, ubwo bizagenda bite? Rero APR Football Club bitangiye kwirakwira cyane ubwo uno mutoza rwose aje muri shampiyona, nta mukinnyi n'umwe abura.
akabanganyije na kipe ya tenseri gasogi akayitsinda igitego kimwe, nabwo nta nkuru byanze cyane, gorira araza nayo iramuniga burundu igitego kirabura. Hanyuma ejo bundi kuri rutsiro abantu bose batangira kwifata mu mutwe, noneho baravuga bati iyi aperi futuboro kerebe amazi ntabwo akiri yayandi. Iyi dushobora kuba turi kubifata nk'aho ari ibintu biri simpo, kandi nyamaze bikomeje gutya iyi aperi futuboro kerebe ushobora kwiringira ngo ifite ibirarane, kandi nk'umukino wa rutsiro wari ikirarane, ariko aperi efuse irawutakaza mu by'ukuri. So ubwo rero benshi batangiye kugumya batekereza bavuga bati aperi bidahindutse rwose ibintu bishobora kurangira igikombe cya shampiyona ikibuze, cyane ko umukeba wayo w'ibihe byose ikipe ya Rayon Sport yo imeze neza cyane, iri gutsinda ubutitsa nyuma y'uko abasaza bagarutse mu bintu byabo. Bavuga ko buriya ngo gutegura umukino ntabwo ari mu kibuga gusa, ngo abakinnyi bameze neza cyane nta kibazo, ngo hari n'igihe sometimes umukino utegurirwa hanze. So ubwo rero Darikonovici ari amakuru yagiye ajya hanze cyane nyuma y'uko inama zikozwe kuri ishyorongi, ubuyobozi burahindutse, zihinduye imirishyo, cayimani aragiye n'abo bafatanyaga, haje undi Brigadier General Deo Rusanganwa n'abandi bayoborana, n'abandi bagiye bashyirwa mu mwanya, abandi barasezererwa. Rero hari inama yabaye ihuza staff ndetse n'abakinnyi, biza kuba ngombwa ko hari amakuru yaje kuba ajya hanze, bivugwa ko uno mutoza wa APR Football Club yaba yahawe imikino, cyangwa se hari imikino yaba yatezwe mu by'ukuri, nko ku munsi wo kuwa gatandatu ikipe ya APR Football Club ifitanye umukino na Muhazi. Uwo mukino ushobora kugira impact mu by'ukuri, aramutse awutsinzwe bishobora no gutuma na match ya Rayon Sport mu by'ukuri atayigezaho akiri kuyitoza. So actually rero ubwo ngubwo uyu mutoza kwirukanwa nanone harimo za birantega nyinshi cyane, nubwo hari umutoza nyine uri kwifuzwa, ariko ku makuru nafashe cyangwa se nakandagiye ni uko ikiguzi icyo ari cyo cyose ngo bashobora kwirukanwa rwose, ashobora kumuhereza ye akagenda. Nk'ubu afite kontara y'imyaka 3, kuko nk'uko twe twabivuze mu biganiro byacu twagiye dukora, nuko twe twavuze ko uno mutoza yari yazanywe muri proje y'igihe kirekire cyane, ko bari bagiye bagura abakinnyi bakiri batoya, abo ba Mamadusi, ba Lamini Ba bose ni batoya, ba Dauda bose baracyari batoya. Average yari imyaka 20, ntabwo bari barengeje imyaka 25 mu bakinnyi bari baguze, bari bari munsi yayo bose, bavuga ati bagiye kubaka proje y'igihe kirekire. Umwaka wa mbere nimba byanze, umwaka wa kabiri bishobora gukunda, umwaka wa mbere kwari ukugerageza, bavuga ati twajya mu matsinda cyangwa tukagira, hazamo ikigugu, piramide, birangira nyine bafashe umwanzuro bavuga bati ntabwo mu by'ukuri ntabwo twa bureyiminga abakinnyi, kuko n'ubwa mbere ni bw'abakinnyi bakiza. Nimba turi kubaka poroje y'igihe kirekire, umwaka bishobora kudakunda, ariko umwaka utaha bigashobora kuba byakunda. Ariko mu by'ukuri ikipe ya APR Football Club yaje kubona ko amazi akiri yayandi, nyine uno mutoza atangiye kugenda anganya imikino imwe n'imwe. Mu by'ukuri uyu mutoza amasezerano y'imyaka 3 afite arimo ingingo zimwe na zimwe. Nk'uno mutoza mu ngingo muri APR Football Club, ingingo zirimo akenshi cyane zishingiye ku manota. Nk'ubu ngubu ku gutwara shampiyona biri ku manota 60% mu by'ukuri. Hanyuma kurenga amatsinda bifite 30%. Hanyuma andi marushanwa agiye atandukanye, ibyo ibikombe by'intwari, izo za Erenite, izo zose zifite amanota agera ku 10. Ikindi kandi uno mutoza kugera aka kanya aryamanye, ubwo ni ukurenga rawundi, nyine rawundi ya mbere aryamanye amanota agera kuri 30, kubera ko yatsinze azamu arenga rawundi ya mbere, amanota 30 yari afite, ko yarenga n'iya kabiri tayari amanota andi 30 ari guhita yakenyereraho, ariko ntabwo byaje kuba bikunda mu by'ukuri. Ubwo rero uno mutoza nta tundi dukombe tujye dutandukanye, nk'ubu yaza gutwara nka kiriya gikombe cya Sekafa, nabwo rwose amanota yari kuba ayakenyereyeho bidasubirwaho. Ubwo rero ikintu gihari ni uko uno mutoza hari ingingo nyinshi cyane ziri muri kontara yiwe zishobora gutuma nyine akanga shampiyona byagorana nanone kumujija, kuko bazanamujija nyine wenda
shampiyona irangiye bakabara amanota bakabona ibyo bemeranyije nimba bidakwiye bikarangira nyine bamusezereye. Ariko ibyo ngibyo abayobozi bashya ba PL Football Club ntabwo bari kubikozwa cyane rwose, ariko hari igihe nanone tuba tuvuga abatoza barivangira cyane. Nk'umutoza ujya kubona ukabona ashyize Dawuda hanze, umukinnyi twabonaga ari kwitwara neza, umutoza rwose ari kugenda yivangira cyane. Twaba tukiri ku byerekeranye na kontara yiwe, kontara y'uwundi muri rusange babaze neza bigendanye n'ibiri mu bijyanye neza n'amasezerano yiwe, basanga kugira ngo uno mutoza mu by'ukuri umwirukane birasabwa arenga miliyoni y'amadolari, ubwo ni miliyari y'amanyarwanda, ubwo hazamo utundi tuntu bishobora gufata no muri miliyari 2 z'amanyarwanda. Ariko ngo APR FC yiteguye kumena banke ikaba yayamuhereza rwose uno mutoza akaba yatandukana n'ino kipe, cyangwa se bakicarana yaba uno mutoza ndetse n'ubuyobozi bushyashya buriho bakagira ibyo banegosiya, wenda umutoza akaba yaborohereza bakavuga ati wenda turaguha aya ngaya, wenda ibyo nabyo bishobora gukunda ku ruhande rumwe. Ubwo rero umutoza Darikonovic igishoboka ashobora kwirukanwa cyangwa se ntiyirukanwe mu by'ukuri, ariko kuba ibyo ngibyo tutabirebyeho, hari umutoza mushyashya APR FC irimo irifuza, nk'uko nababwiye kugira ngo murangize ikiganiro. Ni umutoza uherutse kwirukanwa na ekipe ya Yanga Football Club. Ni umutoza wagejeje ikipe ya Yanga inshuro 2 mu matsinda. Ni umutoza wagejeje ikipe ya Yanga kuri finali ya CAF Confederation Cup. Ni umutoza ubona ko amenyereye iby'amatsinda. Ni umutoza umaze gutwara shampiyona akayabara muri shampiyona Tanzania. Mu by'ukuri ni umutoza ushobora kuza akagira uruhare runini cyangwa se ikintu kinini yongeramo hano muri shampiyona y'igihugu y'u Rwanda. Uwo mutoza ushobora kwibaza ngo ninde rero mu by'ukuri? Mwari mwategereje cyane, ariko reka nihangane mbagezeho ibigwi by'uno mutoza mu ncamake, mumaze mumenye koko uno mutoza ni muntu ki. Umutoza wa PL FC uri kwifuza koko ari hejuru y'uyu nguyu twari dufite. Ni umutoza witwa uyu mutoza afite ibigwi ariko bihagije, yitwa Miguel Angel Gamondi, akaba yaravutse ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1963, bivuze ko ataruzuza imyaka 61. By the way, azayuza ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 12. Ubu ngubu afite imyaka 60 y'amavuko. Yavukiye ahantu hitwa Aravaria rwose ni mu gihugu cya Argentine. Akaba afite 1.85 m mu by'ukuri. Ni umukinnyi muri kariyeri ye rwose utarakinnye mu makipe menshi cyane, ntabwo hano babigaragaza cyane ko ikipe bagaragaza yayikinnyemo mu 1987. Ni ikipe yitwa Ferrocarril Sud rwose ni yari mu gihugu cya Argentine iwabo, ariko nujya kureba urasanga nyine nta bitego biriho, nta muri kariyeri nyine yo gukina nta makipe nyine akomeye yigeze akinira pe, ntayo rwose. Ariko tujye mu makipe yagiye anyuramo nyine. Bwa mbere atoza yabitangiye mu 1998, amarasezi imwe kuko yamaze mu mwaka umwe muri ekipe yitwa Racing Club de Avellaneda rwose. Yamaze mu mwaka umwe, mu mwaka w'2000 nabwo atoza ikipe ya Al Ahly Tripoli nk'umu assistant cyangwa se nk'umutoza wungirije muri iriya ekipe. Hanyuma yaje kuyivamo mu by'ukuri, ajya benshi cyane nabo bamumenyeye cyane ajya muri ekipe ya Burkina Faso, ikipe y'igihugu ya Burkina Faso, kuva mu mwaka w'2001 kugeza mu mwaka w'2002. Ni umwaka umwe mu by'ukuri. Hanyuma muri 2002 kugeza muri 2003 yaje kujya muri ekipe ya Wydad Casablanca yari mu gihugu cya Morocco nk'umutoza wungirije. Hanyuma muri 2004 aza kwerekeza muri ekipe ya Esperance Sportif de Tunis, nayo ayijyamo nk'umutoza wungirije.
ni ikipe yari mu gihugu cya Tunisia, ni imwe mu makipe nyine gafite seve iremereye kabisa, ubona ko yaciye mu makipe agaragara kandi akomeye. Mu mwaka wa 2005-2006 yaje kwerekeza muri ekipe ya Mamelodi, ni umwaka umwe. Mamelodi Sundowns yari mu gihugu cya Afurika y'Epfo, nayo ni ikipe izwi cyane, ni ikipe igera kure ya marushanwa nyafurika. Mu by'ukuri ikintu gihari ni uko ahantu henshi cyane ko n'umutoza yagiye yamara umwaka umwe ahenshi cyane. Mu by'ukuri nko muri 2007 yaje ubwo muri Mamelodi yagiyemo nk'umutoza mukuru, hanyuma muri 2007 aza mu ikipe ya Hassania Ajadil, nawe nta mwaka nyine yatoje, wo ntabwo wanuzuye. Hanyuma muri uwo mwaka nyine wa 2007 kugeza muri 2009, aho niho mbona yamaze imyaka 2, ajya mu ikipe ya Platinum Stars. Platinum Stars rwose amazemo imyaka 2. Hanyuma 2010-2011 naho ni umwaka umwe yagiye mu ikipe ya CR Belouizdad yari mu gihugu cya Morocco. Hanyuma 2011-2012 aza kujya muri ekipe ya Etihad Kariba, hanyuma amaramo umwaka umwe naho. Hanyuma muri 2012 yagiye mu ikipe ya USM Alger yari mu gihugu cya Algeria, nta mwaka ngira ngo yatoje umwaka umwe. 2013-2014 ajya mu ikipe ya CR Belouizdad ayisubiramo, nyuma y'uko yari yagiye ivuyemo muri 2011 yaje kwisubiramo muri 2013. Hanyuma 2014 yaje kuba atoza ikipe ya Ahli Uloba, hanyuma ubwo hose ari umutoza mukuru. 2015-2017 ajya mu ikipe ya Hassania Ajadil, ajyamo ariko nka technical director. Ni ikipe n'ubundi yari yaranyuzemo mu by'ukuri, ni ikipe yaranyuzemo muri 2007 ariko ntiyatoza umwaka ugeramo, gusa yaragiyemo nka sporting director. 2017-2019 yaje kuba umutoza mukuru w'ino kipe ya Hassania Agadir. Hanyuma 2020 yisubira muri Wydad Casablanca, hano ko hari amakipe yagiye avamo n'ubundi akongera akayasubiramo nyuma y'uko yari yaritoje muri 2002-2003. Hanyuma 2021-2022 atoza ikipe ya IR Tanger rwose hariya, ari nayo nyine yaje kuvamo, aza mu ikipe ya Young Africans ari nayo kipe nyine aherukamo. Mu by'ukuri ntabwo byamugendekeye neza hariya mu by'ukuri, kubera ko ntabwo yaratangiye gutsindwa, kuko ntabwo yari mu bihe byiza kabisa. Ubwo rero ino kipe ya APR Football Club iramutse imubonye yaba ari shuwa, cyangwa se yaba ari igitego cy'umutwe. Yabibonye umutoza mwiza pe, umutoza bazi, umutoza biboneye, umutoza wagejeje Yanga ahantu hazwi cyane. Ubona ko ari umutoza nyine ushobora kuza akagira byinshi cyane afasha ino kipe ya APR Football Club, yaba kuri shampiyona yazihesheje ikipe ya Yanga. Ubwo ku shampiyona ubundi APR FC uno mutoza yamuzanye target ya mbere ari uko byibuze kwa ko yagiye agera muri ayo matsinda ari kumwe n'amakipe agiye atandukanye. Urugero rwa hafi nino Yanga nyine yaheruka gutoza, mu by'ukuri uno mutoza bamubonye bakoze shuwa, kandi baba banafatiranye igihe kitaragenda. Ariko nanone bakwiye kuzajya APR Football Club mu kujya guhereza amasezerano babatoza, ikwiye kuzajya ishyiramo mu by'ukuri ingingo zimwe na zimwe zishobora kuba zayirengera, ku buryo bibaye ngombwa ko wenda umutoza rezilita ze ntabwo ziri kumuvugira, akaba ngombwa ko wenda bashobora kuba bamusezerera bitabanje kugorana mu by'ukuri. Ubwo APR Football Club abakunzi bayo, aya makuru muyakiriye mute? Se nawe urashaka amakuru kuzajya uyabonera ku gihe kandi amakuru agezweho mu by'ukuri? Nta kintu usabwa rwose uretse gukanda subscribe, hanyuma tukazajya twibanira buri munsi hano ku bwino Sport TV Rwanda. Ushobora no kujya ukareba ibindi biganiro tuba twashyizeho, by'umwihariko ibiganiro bigaruka ku makuru ya siporo
aba arimo aragenda avugwa. Eh, muri ino minsi turimo turagenda tugaruka kuri ekipe ya Nyamukandagira ikibuga kikasa imitutu cyane. Ubwo abakunzi ba APR Football Club n'abandi bakunzi b'andi ma ekipe mwese ndabararikiye rwose kuzajya mwikandira sabone, mukazajya mubona amakuru agezweho kandi mukayabonera ku gihe. Reka nsoreze aha ngaha. Abakanze subscribe ndabashimiye cyane, abakanze like ndabashimiye cyane, mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Reka tube dusubikiye aha ngaha, tugende tubashakire andi makuru agezweho, twizera ko ayo twabagejejeho yabanogeye cyane. Mukomeze mugubwe neza cyane. Bye bye, mu by'ukuri bye.